السلام عليكم، ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحه وحال يا رب. النهارده يوم جديد وجوله جديده يا رب تعجبكم. انا النهارده اخدكم معايا جوله حلوه جدا من قلب الخياميه. هصور لكم عند فوزي نونو، هنشوف بقى شغل رمضان حصري 2025. وعايزه اقول لكم يا حبايبي الفيديو ده مليان مفاجآت. كان موجود عنده 7 قطع انتريه، كان عامل 300 جنيه على اشكال الخياميه. كان موجود عنده ستاندات، مجات، كوشنات، كل حاجه كانت موجوده في المكان. هنشوف كل حاجه مع بعض. استاذ محمد عامل ايه؟ كل سنه طيب. عامل ايه؟ النهارده بقى هنشوف كده ايه مع بعض. هنشوف بقى شغل رمضان حصري عند مين بقى؟ عند فوزي نونو. تمام. هنشوف بقى كده ايه. اول حاجه زينه رمضان، في حاجات زي كده. دي علاقه. دي علاقات ولا دلايات ولا ايه؟ دي علاقه 4 دولار. تمام. علاقه اهي. 4 دولار. تمام. عامله كام؟ دي عامله 50. عامله 50 جنيه. هي الجولد بس ولا في منها الوان تاني؟ لا جولد بس. تمام. في حاجات زي رمضان كريم دي. دي برضه عامله 50. 50 جنيه. في حاجه زي دي برضه. ده كده رمضان كريم برضه. دي العلاقات كده كلها. دي كلها علاقات عامله 50 صح؟ الجولد زي ما انتم شايفين كده. دي ستاندات. ده عامل كام؟ ده عامل 10 جنيه. 10 جنيه. الستاند عامل 10 جنيه. في منه اشكال تاني ولا هو ايه؟ اشكال معروضه كلها دول. ماشي. ودي برضه المباخر الجديده. مباخر. تمام. دي عامله كام؟ دي عامله 15. عامله 15. المقطره عامله 15. هي اصلا ستاند صح؟ ماشي. برضه هوريها لكم برضه هي معروضه. برضه ستاند. ايوه ممكن. ايوه شكلها حلو جدا. عامل كام الستاند؟ ده 30. 30 جنيه. بتقول ايه يا ماما؟ في برضه ستاند برضه بتاع بكار. في منه برضه اشكال تانية. ده برضه اصغر شويه. تمام. ده اللي هو الحجم اللي هو الكبير، وده اللي هو الاصغر شويه باشكاله كلها زي ما انتم شايفين كده. وده عامل كام برضو؟ عامل كام؟ ده 25. عامل 25 جنيه. ابيض. في برضو الستاند ده كمان. ده كمان برضو ستاند. وده ستاند صغير. ده برضو ستاند شخصيات. ده عامل كام؟ ده 15. عامل 15 جنيه. تعالي نبص عليهم. تمام. بصوا بقى الحاجات وهي معروضه بتبان اكتر. ده الستاند اللي هو قلت 10 من 10. ده 15. ده 15. مش سوري يا حبيبي. ده عامل 15. ده 10. وده 10. تمام. تمام. في ده اللي هي المقره دي 15. والمقره اللي احنا شفناها بره عامله 15 جنيه. وطلع بتتركب بتبقى كده بالظبط ب 15 جنيه. الستاند ده عامل 15 اللي هو الصغير. والستاند ده برضه 15 جنيه. في برضه الاكبر شويه صح؟ في الاكبر اهو باشكاله كلها موجود. كمان الاكبر عامل 35 جنيه. في الكسر بتاع الشاي 25 باشكاله برضه. ده عامل كام؟ 25. 25 جنيه. ده 2 صح؟ ده دول بيطلعوا بره ويتحط عليهم 2 بره و2 جوه. تمام. والستاند ده برضه عامل كام؟ اللي هو رمضان كريم الهلال. اللي هو الهلال الجولد عامل ده عامل 30 جنيه. 30 جنيه. ده الكبير الجامبو مش الصغير. اللي هو الكبير. في بقى الهلالات اللي بره خالص دي اللي هو اللي عليها اشكال. عامله 25. تمام. اللي هي موجوده عليها اشكال عامله 25 جنيه زي ما انتم شايفين كده. الابريق برضو عامل 25. فين الابريق ده؟ الابريق ده 25. تمام. عامل 25 برضو. النتيجه 35. النتيجه رمضان كريم 35 جنيه. بصوا ما شاء الله. عامل كام؟ 160. كل اللي هو ده محطوط عليه الاسعار بتاعته. 160 جنيه. 175 جنيه. دي مباخر. كل دي مباخر. اللي ورا الاطباق. واللي ورا ايه بتقول؟
تمام. انا هو مش طايله. تمام. اشكالها كلها ب 200 زي ما انتم شايفين في كده. 200 و225. تمام، ب 200 و225 جنيه. ده طبق التمر الجديد. تمام. بصوا الاشكال حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده. حلوه قوي. بصوا برضو الصغير الحاجات دي تماره ب 200 جنيه. في دي برضو نفس النظام تمريه. حلوه. ده مباخر. والمباخر 155 دي المقاسات الكبيره. برضو ب 150 جنيه. مبخره ب 150 160 جنيه. دي اشكالها كلها زي ما انتم شايفين كده. برضو 225. والله العظيم. وانا هي دي كلها مباخر صح؟ دي مباخر؟ دي مباخر برضو اللي هي 175 برضو. في دي برضو المواعظه. دي علقه بس دي كرتون. دي الاسكار. أسكار ونازل برضو الصباح. حاجات نازل منها سكرات ونازل منها العلقه دي. عامله كام؟ دي عامله 5 جنيه. 5 جنيه. والمجات؟ المجات 75. المج بيخش 75. الميكروويف. تحفه. اشكاله حلوه جدا. بص بقى بسنت بوجو وطمطم اشكال كتيره جدا. بكار 75 جنيه. باشكالها كلها زي ما انتم شايفين كده. بصوا برضو عامله 50 جنيه. دي برضو 50 برضو. تحفه. 175 جنيه. والحجم الاكبر شويه 75. رمضان. دي كرتون. دي عامله كام؟ عامله كام؟ ده فرع 5 متر. 5 متر عامله كام؟ ده عامل 20. 5 متر. دي كرتون عامله 20 جنيه. موجود منها برضو اشكال كتيره جدا زي ما انتم شايفين كده. 20 جنيه 5 متر. في بقى العلقات برضو بره اهي اللي هي الكرتون كلها. الهلال ده عامل 20. تمام. ده 20. هلال كرتون تقيل مش اللي هو الورق الكروشيه. تمام. عامله 20 جنيه. ده عامل 20. ماشي. وده الفانوس بتاعه. العلقه دي عامله 15. ودي برضو عامله 20 صح؟ دي عامله 20 دي. 20 جنيه برضو. في حاجه علقه خشب زي دي كده اهو. تمام. دي عامله 20. عامله 20 جنيه. ودي 25. 25. دي كلها علقات يا حبايبي. كلها علقات. ودي برضو عامله كام العلقه؟ في اللي هي العلقات اللي الصغيره دي. دي عامله 10 جنيه. اللي هو الفانوس 10. واللي جنبيها عامله 20. تمام. 20 جنيه. 20 جنيه. 20 جنيه. واللي تحتيها عامله 25. اللي هو مكتوب رمضان يجمعنا عامله 25 صح؟ 25. اهلا رمضان ورمضان يجمعنا. تمام. رمضان اهلا رمضان ورمضان يجمعنا 25. وعندك الكوشنات عامله كام؟ انا عندي معموله على بط وش وظهر ده. دي الاثنين عاملين 80. الاثنين 80 جنيه. 90. تمام. الاثنين عاملين 80 جنيه. في اشكال منها. اشكال كتير. جديده لسه هتنزل. تمام. في اشكال ثانيه. احنا كل اللي احنا بنصوره ده كده مبدئيا صح كده؟ الشغل ده كده مبدئيا يا حبايبي. شغل رمضان 2025 وان شاء الله هجيلكوا تاني. تمام. تسلم ايديك. ده كده 80 جنيه. والاسود قلت عامل كام؟ 90. تمام. الابيض عامل 80 والاسود عامل 90 جنيه. اهم اغلى حاجه ما شاء الله بتفرق في السعر. تمام. التقفيل بيفرق في السعر. اهم حاجه التقفيل. وشايفين الشغل عامل ازاي؟ السوسته والتقفيل اهم حاجه. مش 80 جنيه. والاسود عامل 90 جنيه. 90 جنيه برضو باشكاله كلها صح؟ 90 جنيه برضو. هو شكل واحد ولا في منه اشكال؟ الاسود شكل واحد اللي باقي وفي اشكال كتير نازله برضه. ماشي. ودوت برضو ده بازل بتاع اطفال. ده عامل 35 رمضان جنيه. يجمعنا. حلو قوي. 35 جنيه. لا انا ما اعرفش الاسعار والله عندي. رن عليه طيب. برضو 35 جنيه. اشكال كتيره بقى جدا. 35 صح؟ ده مغناطيس. دوت ايه؟ ده مغناطيس. دول اتنين مع بعض. مغناطيس. اتنين مع ده بعض. الكبير ده الجامبو. الاتنين دول عاملين الكيس كده في اتنين عامل 7 ونص. عامل 7 ونص. الباكت 7 ونص. والمدور ده 3 مع بعض عامل 7 ونص برضه. 7 ونص برضو. 3 مع بعض. تمام. الدلايات دي حلوه جدا على فكره. تحفه. دلايه كرتون. في الهلال والفانوس الصغيرين دول. دلايات صغيره برضه.
في برضو الدلات اللي اصغر شويه عامله كام؟ دي الواحده عامله 12 ونص. عامله 12 ونص، لكن الصغيره اللي هي الفانوس دي عامله 10 جنيه. صح كده؟ تمام. الصغيره دي عامله اللي بره دي خشب. تمام، ده خشب لكن ده كرتون. في برضو عنده اللي هو برضو الكوشانات. هي دي كوشانات ولا ايه؟ دي مخدتين قطيفه ومعاهم رمل وش وظهر. ده 3 قطع مع بعض، انا كنت بحسب كوشانات بس. لا ده طقم مع بعض. ده قطيفه يا حبايبي. تمام، قطيفه 3 دي. ده كده قطيفه 3 دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا برضو تحفه، خامته حلوه جدا. ده عامل كام؟ ده عامل 150. عامل 150 جنيه. تمام. موجود منه برضو اشكال تاني ولا هو الشكل ده بس؟ بصوا اشكال بقى كتيره جدا والوانات برضو. الخامه بتاعتها قطيفه 3 دي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بصوا تحفه. تمام. بصوا حلو قوي. تمام تحفه. شايفين يا حبايبي؟ ده حلو قوي برضو. تمام، تسلم ايديك. ده كده 3 قطع يا حبايبي. تمام. نخش على شغل الدم. ده برضو ايه؟ مخدتين برضو 3 قطع. 3 قطع برضه. تحفه. شايفين يا حبايبي؟ الله اكبر. بصوا ما شاء الله الخامه بتاعته حلوه جدا. الخامه بتاعت القماش نفسها بتفرق زي ما قلنا برضو. الصوصه بتفرق والتقفيل بيفرق ما شاء الله. ده عامل كام؟ ده عامل 200 جنيه. عامل 200 جنيه. هو اللون ده بس اللي موجود ولا موجود في منه تاني الوان ولا ايه؟ ولا هو اللون ده بس الاشكال؟ لا، في اسود وفي ابيض. موجود منه الاسود والابيض بس. بصوا برضو رمضان كريم. الله اكبر. بصوا ما شاء الله الشكل ده برضو حلو قوي. الاشكال كلها جميله ما شاء الله اللهم بارك. بس لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وده طقم تاني. ده كمان حاجه تانية برضو مختلفه شويه. الثالث. تمام. ده برضو شكله رابع. الشكل ده برضو حلو قوي. ده جميل تحفه. شايفين الشغل؟ ده الخامس. تمام. كله مخدتين ورنا. انت قلت بس سعر 200 جنيه؟ ده السعر 200 جنيه. سعره 200 جنيه. موجود كمان منه الاسود كمان. هو الابيض والاسود. على الخامه التقيله مش على الخفيفه. الخامه تحفه. شكله حلو جدا. لكن برضو 2 مخده صح؟ 2 مخده. ماشي. دي رسمه. دي 200 برضو. ودي رسمه ثانيه. ماشي. دي كده رسمه ودي كده برضو رسمه ثانيه. وده شكل ثالث برضو. شكل ثالث. نفس الاشكال اللي هو في الابيض نفس في الاسود صح؟ هي واحد بس اللي في الابيض هو ما شاء الله. ب 200 جنيه. تحفه. تمام، تسلم ايديك. بصوا برضو دي برضو اللي هي الاسكار صح اللي احنا شفناها. مش كده اسكار الصباح عامله كام؟ في لونين. دي عامله 5 جنيه. عامله 5 جنيه. عامله 5 جنيه. انتوا شايفين كده 5 جنيه. في ستارات زي دي برضو. رمضان يجمعنا. ده عامل كام؟ الورقه الواحده في عامله 5 جنيه برضو. الورقه الواحده ب 5 جنيه. الباكت فيه 10. ماشي. الباكت موجود فيه 10. في شحن ولا مفيش شحن؟ شحن في الجمله. جمله بس صح؟ تمام. اشكال كتيره جدا زي ما انتم شايفين كده. في برضو الاسكار برضو ستارات. في برضو اسكار الصباح. عامله كام؟ 10 ولا 5 جنيه الواحده؟ عامله 5. الباكت فيه 5 فهتضرب طبعا 5 في 10 ب 50 جنيه. تمام. لو هتاخدوا الباكت كده على بعضيه ب 50 جنيه. لو هتاخدوا الواحده بس ب 5 جنيه. فرع زي ده كده اهو. ده 5 متر دوت برضه. ده زينه صح؟ فرع 5 متر زينه كده 5 متر. عامله كام؟ ده عامل 25. 25. ده قماش صح؟ ده قماش. ده قماش. دي في حاجه زي كده اهو 5 متر ب 10 جنيه. و5 متر ب 10 جنيه. اللي هو الاشكال الخياميه بقى وجمالها. الاسعار عندك بدأ من اول 10 جنيه؟ يعتبر. لا، من اول 5 جنيه كده يعتبر. الاسكار في الاسكار كده من اول 5 جنيه. ده بالنسبه لدول كده ب 5 جنيه. الاسعار بدأ من عندنا من اول 5 جنيه. في حاجه زي كده الكروت دي ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. في الابيض اللي عليه رسومات وفي الازرق. تمام. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه كده.
رمضان شهر الخير، رمضان يجمعنا. هي كتير كلمات كتيره، كلمات كتيره جدا موجوده برضو. دي برضو شكلها حلو جدا. ده 10 جنيه، اي كارت من دول 10 جنيه. ماشي 10 جنيه. ده طقم انتريه. طقم انتريه. ده مشقوق. ده كام قطعه؟ 2 كنبه الكبيره والكنبه الصغيره. تحفه. شايفين؟ تمام. و2 كرسي. و4 مناديل ورمل. حلو جدا. يعني ده كده كنبه كبيره وكنبه صغيره وكرسيين، صح؟ كنبه كبيره وكنبه صغيره. وكرسيين كمان. و4 مناديل ورمل. تمام. حلو قوي. ده عامل كام الطقم القمر ده؟ عامل 300 جنيه. عامل كام؟ مش المخلوط 300 جنيه. عامل 300 جنيه. ده كده على شكل الخياميه. حلو قوي. بصوا برضو المكونات بتاعته حلوه جدا برضو. الكنبه كبيره وكنبه صغيره وكرسيين و4 مناديل، صح؟ و4 مناديل زي ما انتم شايفين كده. بصوا على فكره الخامه مش خفيفه خالص، الخامه بتاعته حلوه جدا. حتى بصوا الشغل تحفه. حلو ده جدا. وده الرنر بتاع كده طقم كامل متكامل عامل 300 جنيه. موجود منه بس الاشكال تاني ولا هو الخياميه بس؟ لا هو الخياميه ده. هو بس على شكل الخياميه بس. تمام. برضو المتر ب 120. اي حاجه بنفصلها له. تمام. ده المتر عامل 120 جنيه. عندك قماش تاني ولا هو بس ده؟ لا موجود. يعني موجود كمان قماش تاني. تحفه. كان موجود الاسود بس الاسود لسه خلصان دلوقتي كمان. بس برضو موجود منه كمان ده. الاسود اهو نازل منه في رسومات تانية لسه هننزل. طب ممكن تفردها لنا كده عشان بس يشوفوها. انا هديكوا كده بس ايه واحده كده عشان تشوفوا كده. بصوا تحفه. بصوا من ورا. ده عامل كام المتر؟ ده 120. 120 جنيه. يا حبايبي تيجوا تقولوا تبع قناه عادل عشان تيجي تاخدوا بسعر الفيديو دوت. برضو القماش ده برضو المتر بكام؟ دي زينه. هي دي زينه متعلقه على الحيطه. ده عامل كام؟ ده عامل 15 جنيه. ده المتر ب 15؟ المتر ب 15. تمام. المتر ب 15 جنيه. موجود برضو منه الوانات برضو. اللي عليه الرسومات ده. في برضو اللي عليه برضو رسومات عامل 10 جنيه. ده 10 جنيه. تمام ب 10 جنيه. اصغر شويه عامل 5 جنيه المتر. ده بياخدوه يحطوه على الثلاجه نفسها من بره. المسات الصغيره دي. تمام. موجود منه برضو اشكال ولا؟ موجود منه الاحمر والازرق. المتر ب 5 جنيه. ده كده مفرش متر في متر. بصوا برضو بالطعم كده. بصوا بالخياميه. العريض عشان في ناس بتقلل في القنار عشان يرخصوا السعر. ده اللي هو العريض. ايوه. ده عامل كام؟ عامل 100 جنيه. موجود منه برضو الوانات ولا هو اللون ده بس؟ ايه؟ موجود منه الوانات ازرق واحمر. تمام. موجود. بصوا الازرق اهو والاحمر. حلو قوي. بصوا برضو في كمان الشنط برضو القمر دي تحفه. بصوا بقى على اشكال بوجي وطمطم رمضان كريم. تمام. عامله 50 جنيه. تحفه. 50 جنيه وبس. حلوه جدا. عليها بقى اشكال كتيره جدا زي ما انتم حابين كده. الخامات روعه. بصوا برضو الاهرامات وجمال الاهرامات. برضو الفراعنه. كل حاجه موجوده الصراحه. بصوا برضو اشكالها كلها موجوده ب 50 جنيه بس. وبوجي وطمطم وجمال بوجي وطمطم. بس برضو بسنت. الجمل ده تحفه. شايفين؟ حلوه قوي برضو بتاعت بسنت دي تحفه. برضو دي برضو تمام عامله 50 جنيه. بصوا بقى يا حبايبي انا كده خلاص خلصت الفيديو. حبيت كده ان انا اديكم نبذه بسيطه عن بقى شغل رمضان 2025 اللي خدتوه عشان لما تحبوا تتواصلوا معاهم. تمام. فوزي نونو. هسيب لكم العنوان ورقم التليفون في اول تعليق مثبت. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.